Južno od grada Zaječara prostire se park Šuma Kraljevica, brdo koje pruža izvanredne uslove za ljubitelje sporta i rekreacije. Kraljevica raspolaže brojnim sportskim sadržajima jer je tu jedan do drugog smešten veliki broj sportskih terena. Gradski stadion sa 2 pomoćna stadiona, sportska hala, otvoreni olimpijski bazen, brojni tereni za male sportove, teniski tereni Eurokluba, uređena trim staza, ski staza sa ski liftom i poligoni za zabavu najmlađih. Na Kraljevici se nalazi hipodrom sa malom ergelom jer su Zaječarci od pamtiveka ljubitelji konja. Kraljevica predstavlja kompleks četinarske i listopadne šume sa uređenim stazama za šetnju i klupama za odmor, zbog čega je jedno od najomiljenijih izletišta Zaječaraca. Na Kraljevici su i 2 kulturno-istorijska spomenika. Spomenik poginulim učesnicima Timočke bune i spomenik žrtvama fašističkog terora. U ovoj park šumi nalaze se Dom omladine, Dom izviđača, Planinski dom, tvrđava i od pre nekoliko godina Fakultet za menadžment.